Muturire wakwa wi hatikaini rigathi wa Gachagua niandikire munene wa borithi Douglas Kanja maru akimwira muturire wake wi hatikaini. Gachagua taririe maita maria akoretwo micamani-ini yake igitharario ni nyanake na uthukangia wa indo na ngari ukahanika. Oho Gachagua no ahithuritie ati akoretwo hakirumirwo ni ngari itari na number plate na ingi cia number plate cia Google undu uria ho maigaga na kigagayo mena family yake na athiriti ake hakuhi. Itano kumenyithia ndeto ino makiria ni no ngwihoe na gitio kinene muno makiria tafadhali ukoge subscribe thini wa channel ino itu nigetha ukamukagira mohoro kiro wa mbere hindi ciothe ria twakorwo tugikira maria marakorwo magithii na mbere ukorwo makihanika guku thiini wa nenda ici cio kinyaniria. Riu Gachagua arenda aheagwo ugitiri riria arathie muingi-ini aheo arangeri agitiru kumana na aria makoretwo makimutuiria na matacokirio makinya make watho. Ndeto iria ikorwo igitukinyira kwa ndagika ino ni ati muturire wa mundu ugwitwo rigathi wa Gachagua araikorwo akiuga wi hatikaini. Andikire munene wa borithi Douglas Kanja maru akimwira muturire wake wi hatikaini. Gachagua taririe maita maria akorete micamaini yake igitharario ni nyanake na uthukangia wa indo na ngari ukahanika. Oho Gachagua no ahithuritie ati akoretwo akirumirwo ni ngari itari na number plate na ingi cia number plate cia Google undu uria uramaiga na kigagayo mena family yake na athiriti ake hakuhi. Riu Gachagua arenda heagwo gitiri riria arathie muingi-ini aheo arangeri agitiru kumana na aria makoretwo makimutuiria na matacokirio makinya make watho. Na wakenya mwena wa comment section o makorwo makiyumiria na angi magikorwo magitetera mundu gwitwo Gachagua magikorwo makira mundu gwitwo Ruto kiria gigukorwo gitunganaga Gachagua kana ni agukorwo akiumizwo kana ni gukorwo abductwo bururi uyu ndugukorwo ugithii na njira njega na Ruto no nginya ukorwo akirwo Ruto must go. Akenya mwena wa comment section makorwo makiugo na Samuel Kamande akawa here comes a man that promised never to frustrate his deputy. Today he has extended frustration to even the hustlers that he promised a better life. Na teri wa masharia kwa gadi hake mwade ena Sydney Jogwa kwa the difference between Ruto and Rigathi is the names uongo mingi na mudogo Toros Mwangi. Huyu Rigiji alindwe na watu waache kumlaumu. Everyone is a sinner, kila mtu na hukumu yake. Let's be united. Na Rebecca Becky Mutumuti akawa we want freedom for every person in this country. Na Angeline Kinu akawa dogetike musene na misamanio. Na Rachel Kamau God will do, trust him even as we are in danger. We only trust God for his protection. Na Jane Karanja akawa we hoke gai Gachagua niwe security yaku amen. Na Stephen Bellamy Jones akawa yes he deserves security from the state. He's a prominent and still current leader and a political figure in this country. Na Kahasho Mike akauga I need to be arrested for voting in Ruto. I admit that I'm a criminal and an enemy for this nation. I confess that I'm guilty as charged. Na mzee wa kanisa akawa long live our king. Na mudogo to John Nana akauga ogwo no gwo wikaga family ya Uhuru kumatumira ngari cia Sudan. Na kama John Teza akauga may God protect you sir. Na Miri kama akauga big names and money without peace Lord I'm humbled. Na Loza Mwangi kwa ulindwa na serikali unashinda ukigonganisha watu na hao wacha kugonganisha watu tulia bwana. Na Sarawa Gari Karia kwa may God protect him in Jesus name because of out of politics is a father to someone. Na Veroni wa Syria kwa XX ukikaa bani hakuna mtu atakofuata lakini hii kurandaranda kaunti za wenyewe utamaliza kama ni Harambee Barrio Church enda tu huko Nyeri. Na Karede Center kwa the best security ni God. Na Jen Chege kwa security should be given to Rigiji. Na Steve Jerwaka kwa napiga magari yako na mawe akauga hena ugia kwa kiugo he should remember that he is no longer the DP azoe kuishi kama raia mtu anaishi Karen anatetemeka na wenye wako slum jail. Na mudogo to George Karogo uga same script same actor different times same but enlightened audience. You can fool some people sometime but you can't fool all the people all the time. Na Judy Kemani yakoga akwende na huko where are you acting like Mount Kenya Kingpin knowingly
While as per now, we have Uhuru Kenyatta as a kingpin. You confused the Murima in 2022. Now you think you do the same again in 2027. Sisi wenye hatuna security. Sisi tuko hai bado kubafu. Na modo owito areita joki. You say the security officer you had from the government tried to poison you 2 times, yet now you want the same government to give you security. Wogopi wa kuweke sumu tena makuwe na adro nene aike moho akete gukorwo agitikira gikorwo kiugo na araugaga ena thigari nyingi arandikire ndungiheo thigari ukurangire gicambagia thirikari na kwaria muno horera urie tuindo twaku na thayo andu ha minoga mingi ya guthukiria andu mitwe na Kimani wa piano kaborithi acio arauga mamugitire nio ngatheti cirugire marenderia mikoratia gas magaikie micamo-ini yake Gachagua witu Ngai akugitire gukuri kwa Mwangi wa Mohoro ni no ngwihoya na gitio kinene witikire gukorwo subscribe thini wa channel ino itu nigo ikara uyu wa mbere gukorwo kamukira mohoro maria maragikorwo magithii na mbere gukorwo makikunuka thini wa bururi witu wa Kenya nginya muthenya ungi nie njitikaga ta Mwangi wa Mohoro.